Šta hoćeš uzeti danas? Donijeti, ja zato. Sve donesu tamo. Ruke sa salamom kečapom. Ne možeš utati svoju. Pij vodu. Mesa, Malo je bilo sigurno. Hey,接下来，没事。
Ljubav znao igra samo šteda. Ali to ti ništa. Sad je nešto djeta. Gdje si ovamo? To ma tu hatu, vidi tu hatu, vidi, a vidi, šta je tu? A vidi ovo, vidi mene, a vidi mene, vidite. Sve to vadi. Ne vidimo se jedno. Dvaj svijenje da. Ja. I da vadi. I da mami, da će ovo para. Ajde, dvaj svijenje da djete. Ti da nađe, dvaj, hvala. Nije pao. Ja se ljubim na jednom. Je pokazano na jednom kako hatu ima, to da pokazano. Sad na njih, Ali onaj mali je 2012. godište. Ona sedmica gore najmanje. 12. godište. Ali je ko Messi. U svojoj generaciji. dominira. Ma neprikosnoven. Kako djeca treba obavezno gurati sa starijim? On još jača. Lakše oni igraju sa starijim, znaš. Bolje ovi je malo razumiju i znaju ga razigrati, znaš. 2012. godinu što već je to, da kažem, nema nikakvog razmišljanja još toliko o futbalu. Ako je neko talentovan, njemu je teško igrati s tom djecom. Puno kasnije za njim, jel? To je tu još on se uljuga s ovom i dribla, znaš. I on vidi, onda sam sebe pocijeni, znaš. Mislim, precijeni, nisam onaj... Ja svoj kad sam isto tek upisao da trenira, rekao mu kad kreneš u školu, prvi dan škole, prvi dan treninga. Tako bilo. Ja ga doveo ne 10, ova generacija.
I odmah na prvom treningu, odmah sa starijim, sa 2009. I danas dan je sve sa njima. Evo ovako ponekad dođe na turnir s ovima. Dajmo i ovaj mali. Zaslužio je. Jedini strani malo gori. Jeste. Nije jedno kad vidiš onog velikog svi ga se prepadnu. Znači, u kontaka vidi koliki je ona. Ali ništa to? Ma ništa. A mali ubi. Mali, da se još vojka ko mali. Evo vidiš mali. Evo i ovaj gore istiva, živ. Losica. Ja, moj, sad ono 2011 igra